Hindi nga rin irugi nga iba sa papagayam, tilagip tinapalabas ni pagayam tayong Adrian, iti Badok Ilocos Norte, iti panang isurat ni Amante Pagaragan, iti mabusag Badok Ilocos Norte matlaing. Saguday nga rin ti surat, Dear Manong Nemy, Manong Nemy, abagraduar milaeng kinileya iti high school. Idi, taitaray ko isuna. Wen, istrikto kami dagiti naganak kenkuana sa maysa karagraduar milaeng iti high school. Sakit, agtaray kami. Nagbadbada kami ngamin Manong Nemy nga saan nga makapagbasa iti college. Gabungarod ta, manalon kam lang. Magitaltalon ni tatang kan kastamatan kanagdinaganak kanileya. Ngayon nagbalindang istrikto ko nak agsipod ta. Amuda idin nga da relasyon mi. Itilikodan nga adda kang palang iti high school. Nga dahita matin tiga po na Manong Nemy no apay nga kayat idi dagidinaganak kanileya nga ibaunda sa Manila. Tapno sadya nga agtrabaho ken tapno agin nagdayo kami. Kaya ito matindi ka po naman ng Nemy. Hindi tanang tulag kami. Ngayon buat na di kita arawatan na. Kalpasan na kita aksinarak kami. Kasta nga rin tinapasamak ba ng Nemy idi madanon kon ni Leia iti ayan na kapangururayan na kanyak. Inarakob ko nga dagos. Leia. Adrian. Diyak ko makayat. Apay nga di mo kayat. Kadi na kadi ibat-patig. Ibat-patig ka unay Adrian. Pakatayak na mapukaw ka. Uwen, isong dyak kayat nga ibaundak na datatang kinanang sa Manila. Ngagkatulong ka no. Dyak palang orod makitaray kang ka. Siya akong dagbaling nga katulong mo. Siya akong dagserbi kang ka Adrian. Nakairot nga routing kang panaginarakop. Ket uray Manong Nemy no amumi nga da makakita kada kami ngam naglanang dagiti bibig mo. Uray lagsagsagawis yu tiriknak Manong Nemy no kastang agkak nga nanamak dagiti narumpi nga bibig ni Leia. Idi taon mi nga agpadpada nga 16 running to 17 Manong Nemy. Kaububingan karugrugson mi launay. Iso nga sa aming ipalubos nga ginanatiyo kami. Sa aming ipalubos nga ginadayo kami. Uray no, kastoy ti kinaubing mi kayat kontag pamilya. Kahit ko nga sawain ni Leia, nagagatak mi di taltalon Manong. Uwan, isang mabiyag ko lakid din ni Leia na kunak tinakim ko. So let's go. Paparanda ka rin dun. Indag check-in. Ha? Baka sanda nga awatin tikas ka datang ag-check-in. Tapay ko ma. Baka salusudin dati tawanta ka tamot pa lang ako ha. Mabalinlat ta. Datulo nga kaslasanak mo nagtawan di 70 na. Baka ibaga nga 20 kat mamadi da. Kitsika. Ibaga matilta nga 18 mo. Okay na. Abay nga din nagpalayawin di malayo. Libre pa eh. O sige. Urayan ta nga rin tagsipngit. Tapno awan to ti maramidan da tatang kininanang. Do isang pet ka sa jabalay. Gasta nga rin tinapasamak Manong Nemy ket nakigtot ni nanang idilukat na tiridaw ket makita na nga dakaduak. Ay! Adrian! Sino takaduam? Agmanok man kada kayo nanang. Na! Nita nanang ko nanang sagmano. Eso nila yan hang. Tagbalik ang manugang nyo. Alya! Ay susah po. Agpadpada kayo palang agat sinuso. Sagat, iintaray mo ni Sona. Alalala, sa lakid ng manukot itatag mo. Nanang matpastrikan ta kami pa ya. Alalala, duwanong kayo sumrek kaya. Abag sumat Manong Nemy ng sumrek ni tatang iti kusina. Kat nakita nga naka. Put Manong Nemy iti Jean. Ay, sima, abay, daytoy. Inauna nga anak mo. Karadradwar na lang ta high school. Ne, at danintarahin na nga babae. Adiya. Jesus.
Amom ka dito raraminan si Adrian, ha? Amugtang, ne, agmamano ni Leia ka na kayo. Agmano akman tata. Ay, sus, apo, nagubing kayo. Kit si kabalasan ko. Amo ka di na ginanaganakan ka? Nga inyawid na kan tiyarak me? No amuda. Ni santa lagi dia palubusan tatang. So nga rin nga kwa. Tang, tiyak kamin kahit nga ginadayo kami kini Leia. Ipanda sa Manila. Tapos ginadayo kami. So nga kastuin ti napanunutan mi. Agam kabaylam ka din ti mga agbiag. Kabaylam ka din ti agbaling asawa. Uno ama. Jesus apo ay nagubing kayo. Nasapsapa, napimpintas ti nasapsapa tatang. Jesus apo ay saan ka mabalin? Isublim na ka babae. Saan ka mabalin? Tatang mo. Dahil sanpat ko nga pulutan yun eh. Na, wala ko na. Dinakdakan. Iso dinayon ko matisidayan mi kini Leia. Ganayon tisidayan tayo. Ne, amo ko magusto na gito. Ading ko na gito. Ado nga dinakdakan ni. Ada pa kilyantes. Natabang nga ron kilyantes. Kalyantes titid mo kanyak. Iso dahil na yung masapulutan. Alalalakit bakit? Agi sa kagarod ng mangang kayon. Nakababain mo ito manugang tanong saan tayo nga pakanan. Ang mga numabisinan. Alalala mo ito na takalyantes na. Rugya kung tuminom ka nagpulutan. Nagkinita ka mga rod Manong Nemy kanileya kat nagtinungid kami. Solve. Gabulang tikilyantes, uno kalyantes kapulutan. Sa alin nga griripay ni tatang. Nagisar nga rod ni Nanang Manong Nemy kat si Mangon digit talo kakabsat ko. Agraman ka na kami kanileya. Kat runogyan min tinangan. Ket madamdama, sigurado manong, ngamangan kam tumanen kini Leia. Ket kasta nga rod tinapasamak Manong Nemy, timulong pa lang ni Leia nga nagidalimanek. Isupekid din tinaginaw Manong Nemy ket impakita na kininanang nga nagaget isuna. Uwen. Irinto taling tatang Manong Nemy ket naibos na meten te may nga bilog ket ninanangan tinakat atibay kan kuwana nga nangasiraken iti seleda. Irinto tadi iti talo nga kapsat ko Manong Nemy. Simrek naman ten iti may sa akwarto tagkakawartoan da. Irinto tabdamat bukod ko akwarto. Kwartumi kini Leia. Nabanak nagdigos Manong Nemy kalbasan na ni meten Leia ti si marunong nga nagdigos. Manong Nemy, saan ka? Saan ko ngayon suot pa iti sando na t-shirt ko Manong. Tilayangin brief tin suot ko. Sa ko yung balabalan ti tuwalya. Iti pagik. Kaya nakasagana ako Manong Nemy dan yaman nga pasamak. Inururay ko nga makadigos Manong Nemy ni Leia. Kalpasan na, simbre ka ni ti seledmi, ti makderak ket inlakko sigod Manong Nemy ti kwarto ko no ridaw, sa ko inarako penisuna. Adrian, siya ko di mengikat, iti na ibalabal kayong kakatwalya. Unang, saan ko pa naisuot ti pantim? Siyak dun di mengisuot, kalpasan di amin. Kani katakmatan tituwalya di bagi. Oh, Leia. Agaramin ta nga takos na anak ta. Baka noobing taunay, hagpay sungobing tapay, Adrian. Pagapagturturayan talayang tinagsungan na karata. Imsan ta nga mong usuran ti panunod ta. Baga agrigat tanto lang. Itirigat ka namay. Agbinulig ta. Saan nga dahi ta ng panunutan pa eh. Basta, Adrian. Apay nga digiti duwaman sanas ko ti dagos mo nga kinagat. Allah. Kaskalaadan nga mangkagkagat ti mansanas. Mansanas ni Eva. Mansanas ni Ella. Ay, ni Leia ko na ko. Oh, Adrian.
Adrian, Manong Nemy nagmaris rosas day tangarabi kadnamsag ka na iti asog ka ng rag-eng iti silad nga ayan mi kinileya. Takalpasan Manong Nemy ngayon pinsel-pinsel a kinirab-kirab ti kiniduha mansanas. Nagpapababay ti ulok Manong Nemy kadadahan iti nagbaitan dagiti legs ni Leia. Kadigdigos na Manong Nemy nakabangbanglo. Ora lagsagsagaw si tiriknak Manong Nemy kabayatan nga enak mangmangan. Numang pinagsidakit ay tinakdakan Manong Nemy kat inimas ko tinangan. Ngim imas manin daytoy nga pulutan Manong. Ora la pungut-pungutin ni Leia Manong Nemy pungut-pungutin nak. Gabong arod ti imnas ngayon na marikrik na kabayatan Manong Nemy kinitik ti karne iti nagbaitan dagiti legs na. Nga sangkopen nga iwalin Manong Nemy ti ledda a medyo narabon. Tilatandilak ti mangiwalin ka dagiti ledda tapos nagastakat sa pulak do sa dinutayan ti ruangan ti kuweba. Nga nakasaganan tungin naklukatan madamdama. Ngayon nakpay lang si Norbey Manong Nemy no kasano iti size na. Adrian. Leia. Leia. Timakdera kon Manong Nemy sa kusinakro ni Leia ket impaidakon iti papag. Awan kudson na Manong Nemy sakit agar ni treat. Baka marba na ito'y papag nga pagindaan ta nga paggabuhan ta Adrian. Gumatang akto tinalagdakat re kaya dakudson na. Tapos saan nga ganit it baka makaring ni tatang mo. Naimasin titurog na redya ita na ibus na't may sabilog nga jin. Baka ni nanang mo't makariing bayam. Tariingan namat ni tatang ta sumabay ka na ta. Adrian. Dinigos ko ni Leia kadagiti agkakabarang agek ken apros ko iti na duma-duma paset ti bagina ano. Aging ga pinadas ko manin na kininikinit tikpugto nga kakarne iti nagbaitan dagiti legs na. Umapal ka luma ti suna Manong apisikalaing ti mangan. Mangan tanga tuwa. Daytan dati ko nadan Manong Nemy nga 69. Leia. Kaya di nga rabi Manong Nemy nga inak binurak ti kristal asal salmet-metan ni Leia. Itatawan na nga raaning to 17 Manong. Dito'y ko Manong Nemy nga pinisang ti talon ti langit. Kadadadan Manong Nemy di kiti asog ka na ring-eng ngagbadpada. Arang-eng bing ngagpadpada Manong Nemy kinileya. Ubing nga dagos tadda ti panunot mi. Kaya't mi tinasapa nga madahan ti anak. Itinasapa nga panagmaymaysa tirik nami. Iti panagmaymaysan ti bagimi. Denggam panungulit-ulit apan ang tukno iti langit. Nga di min pinanunot no anya digiti mapasaraming arigat iti nasapang ingkam panagasawa. Awan sa bali nga dati panunot ken rik namin no diya iti ragsak nga saksagrapen mi. Ti ragsak nga ganayon. Ti saan pulos nga kaumang ragsak. Ti agsubli-subli nga ragsak Manong Nemy. Awang nga rot tinaramidan di kinaganak ni Leia idi maamwanda nga adda dito'y balay Manong Nemy ti anak da. Uwen. Tinaramid met karig naganak kaniyak Manong Nemy. Napang kami na nga kakuyog mi kinakuyog mi ni Leia. Tapno mapanagpakawan karig naganak ken kuana. Tapno mapagsasaritanan Manong Nemy tinasapa nga kalaysa. Ngabuta ubing kami pa'y Manong Nemy sampay lamay na ito para ti panagkalay sa amin. Secret married ako nada Manong Nemy nagtutulag dagiti naganak. Ngayon to nagtawan kami iti rumbeng nga tawen para iti panagkasahar ken isuntun panagkasarbi. Nagkariak ka dagiti naganak ken ni Leia nga sanggun to nga baybayan ti anak da.
Uway nagbinulig kami tirigat kan namay. Ket, santo ngagbabawi ni Leia. Gabo nga ron ti kinasingpet ko. Kinagagat ko. Kinaalibtak ko. Manong Nemy. Kaya kakalpastahan ti 2-3 nga bulan adda nagpitpitik iti saklot ti asawa. Addan anak mi Manong Nemy. Kasta unay nga rud ti ragsak ko Manong Nemy idi baga ti asawak nga ni Leia nga adda nagpitpitik iti saklot na. Nagagagat kami manan ngagsibog Manong Nemy. Tayo datangar ti kasapulan sibog. Ano kasano ti kinagagat ko Manong Nemy? Signan itingkam panagragsak iti asawak. Kastama ti kagat ko Manong Nemy nga tumulong kay ni tatang iti taltalon. Kaya Manong Nemy insingasing da tatang kininanang nga mangipatakder kamin iti bukod mga balay. Babayin ti tulong da ken kastamatan ti kagat ko Manong Nemy. Naitan narugyanan Manong Nemy ti gagangay lang nga balay apara kada kaming. Nukas kasunalaing Leia. Di tanton na baro nga balay ta. Iti pangipas ngayam. Iti mo ng anak ta. Sabi ko ma, ta babae. Oh, lalaki. Babae, laki. Babae. Ket kastano ka Manong Nemy iti aramide bino kasta nga madama iti income panang tukno ti langit. Bayatan Manong Nemy nga sirarabawak ang kuana lalaki. Iti panang suron namat kanyak Manong Nemy babae. Babae Adrian kayat ko muna babae. Lalaki di kayat ko babae. Lalaki ko naku. Awamet Manong Nemy ti pilawag iti asawak to uray no dumakdakkel ti sikog na naparagsidlat ta Manong Nemy agkay-kay ti rubayan. So iti aggalaba Manong Nemy kadagiti mureng mi kada tatang nanang ken iti kakabsat ko. Inesupahin tagluto Manong. Dagkal anam ay ninanang iti kaadan ni Leia. Dakil mataragsak ni tatang Manong Nemy tawang pulos liway ko nga sumalog iti taltalon. Agtaraga nakpayin ti kalding at dapayin awat ko nga duwa abaka Manong Nemy nga taraknak. Punada nga rod kanyak ket sala. Ala nga rod barok ket nasapa kamit nga nag-asawa. Ket nasapa kang balin nga ama. Aganos ka. Talagang aganos saktang. O pagdanagan nyo sa anak to pulos nga agreklamo. Isuro yun no anya dagiti rumbeng aramidag. Lukas ka sa laing barok akit may pakita tigagat mo. Kaya nalaing mo. Ay kita datanton uno si kanton ti umawat dati panglawaan nga kataltalunan datatam nga Dennis. Oh, kayam. Punatang. Wala. Kasaritab to nga ron ni tatang nga Dennis. Kaya di pakitam kayo ko na nga nagagat ka kat kabailam nga sikat mang talon mga sikaso iti talon kan bangkag da. Kas nang termitek tang tapos kas ta duwakel umadumat lat maapit kat makanamnama nga mapagbasa minto ken ni Leia da kitagbalin nga anak mi. Malunga min kayat mga puto taya. Ito ray no sa kapulo ay lagloko ka. Dinakbaat atiwan ni tatang mo kaduan. Up-upat kay laay nga putot ko. Isakit ibaga mga pumutot ko iti sa kapulo. Loko. Mga unay. Umunayin ti dua. Uno talo. Numano iti isagot ni Apo Diyos kada kami kini Leia tatang. Deta unay ti pagyamanan mi. Mga halawan. No adda dua. Napimpintas tapos nyo kasta kaya nakasisigurado nga maikan mi tinaran niya nga masakbayan da. Naipas ngayon tinauna nga anak mi Manong Nemy nga iso daytoy niya Susain. Babae Manong Nemy. Niya Leia nga asawak tinatungpal kabuta babae ti kayat nang inauna iso nga babae. Kaya supayan ti nang panagan iti Susain Manong Nemy. Nadakan nga ang kabangarudan Manong Nemy ti kabukbukudan nga balay. Kaya do di kiti mas daaw. Iti pintas ti balay mi Manong Nemy naman pa'y gagangay lang nga balay. Talapintaan, nakaladan Manong Nemy kaya nakagagat ti asawak Manong.
nga nagmula ka dagiti masetas, nagpintas ti hardin na tamahilig iti sa masetas, Manong Nemy. At no da, dagiti pumasya dito balay, kung nagpintas na iti balay, naggagat ka na yelay. Nagagat mo kami ni Adrian nga asawa nga agtalon. So ka pa nga nagagat nga agtalon, iti sa nga kilang talon, wano daga iti sa lang mo. Ala ni tato, kita lagawin. Bago madamdama, danton ading tinaunayaw. Barbaring no lalakon to lang kail, na? Baring no lalakin taon. At babaril na ko kay lalaki tinauna ang babae mo. Ngayon ti sumaro no, lalakin taon. Tatno adan tumat katulungan hindi taltalon. Kanagpwesto Manong Nemy. Lalaki ti si Maruno nga bunga tayo na yatmi kinileya. Siya kumat tilang tinagan na. Junior ko na, Manong Nemy, sana kaya't tasawak. Saan nga junior? Alam nga ron, baring no lalaking tumanit sumaruno, suntod junior. Maditi inauna nga junior. Hamat nga sa inauna? Inauna nga lalaki. O sige, Errol na tangaro din. Errol? Nangalam tinagan nga Errol. Basta. Manong Nemy, nag-asawa kami matlaeng iti simbaan kinileya iti tadan umno nga tawin mi Manong. Agtawin kami din iti 21. Na parang ay iti biyag mi Manong Nemy kapong arod ta nagagatak agtalon. Wain Manong, ananawain ak narod ti asawak. Na ore no, nasapa pa lang, naruwot pa lang, ngimdaitan. Nakariinga kung ngagkap-kape, Manong Nemy, kalbasan na. Naruwit tupay lang ito no. Inak-iwayway, digitarakin ko nga kalding. Inak-iwayway, digitarakin ko nga baka, Manong Nemy. Nasaban tubad nga agkurkur, uno ba, pakanin ti asawak, Manong Nemy, digitarakin mi nga native nga manu. Agtarakin pa iti baboy, Manong Nemy. Wen, dito di ka po na no apay nga ado dagiti magkamam mi kwarta kat syempre inggatang mi kadagiti kasapulan mi appliances. Ti salaset mi Manong Nemy napintas, nangina. Ti TV mi Manong Nemy, among stereo. Dapayin rep mi, dapayin na washing machine mi Manong. Dati kapuna Manong Nemy no apay nga api mintas ti biyag mi ang sibod tagbadpada kam nga nagagat iti asawa. E nagbasan dagiti duwa nga anak mi Manong Nemy ti elementarya, siyempre inauna ni Shane, uno su Shane. Irinto ta idi ori sampay agbasbasa idi ni Errol Manong Nemy sumusurot kanya kiti taltaw. Na nagagatto kakaskan ka dato'y anak mo nga lalaki, Adrian. Ano nga nagagatto ko na itata. Kat nagagatan. Ewan nga ron. Ubing sa launa nga may pako di talo na. Mabaybayan na sa amin ti pa nagbasa na. Tata. Gabuta nasapamat pala na sumurot kanya. Di ka masapsapang agri-ring. Una. Isupay ti magri-ing kanya. Pero ito tagpaypayso Manong Nemy. Ni Errol Manong Nemy hindi makatulong ang kanyak di taltalon. Kan paragtarag kan iti dingwen kinisot mangriing kanya. Tang, bigadan, ring kan. Ti anak ko na napnag kamad lang naturog ya. Napnag ka, tanasapak nga naturog. Nasapsapak pa naturog ni Manang Susain. Kapag kahit ko nga masapak nga ngriing, tam na matulungan ka. Uri may sa kalalagit nga anak, basta lakit kaskan ka nagagitanak. Kato na, matulungan ka. Ni Manang Susain, tulungan namat ni Nanang ka dahil trabaho tiyo nagtibalay. Kadi, kituin, kasta ti pagbagada. No ti lalaki, tulungan na ni tatang na. Iti taltalon. No ti babae, tulungan namat ni Nanang na. O, muna lang ti anak ko. Sige, bumangan to din. Nakaluton sa matin ni Nanang mo. Sampay. Siyak tin nagidadang tinadom. Ay, sus, dapat anak ko. Paglagin tadaga-strange tayo. No, saan tayo nga narigat pa nga agar-aron. Kaya naman na. Alis tumit lang pas gidak. Wantan nang. Nagburburak itan di baburak ko nga nanom. Gat kaduwakton Manong Nemy ni Errol. Nga mga paspastor karagiti baka mi Manong Nemy. 8 nga baka Manong.
Imagine, nalawa ngamin Manong Nemy ti pagpasturak nga paset ti daga nga awat ko nga kukwa datata Dennis. Wen, kadeta, nalawa ti pagpasturan mi ti baka kastamatan iti kalding. Ano hasta nga may wayway min Manong Nemy, tulugan akto pa lang met anak ko nga gait iti tambak. Uno mga sikaso kada iti madama nga nakamula nga nateng. No tiyempo ti panagmula ti nateng manong balatong, utong, tarong, sili, deta, kamatis. Ket nung hasta nga panagbuburas Manong Nemy tumulong met ti asawak siyempre kastamaten kini susein nga inauna nga anak mi para ti panag-harvest. Ken panaglako kada ito nga produkto mi manong. Sama da marigata ni Leia gabuta adamat lata digitay kumorsyente nga maagangkat kadagiti mula mi. No kasta nga gapit kami manong. No kasta mata pa nagraraep Manong Nemy nalaeng kanalisto ni Errol nga graep manong. Ay susapo nakalalibtak na anak mo. Siga Adrian nalalaing sapi gamsikan. Halalisto nga rod gamsiak. Kede adot atiwan na. Ay apoy. Jesus apo, nalaing sapay sulit eskwela. Gani sulit aday iti top 10. Aday sulit top 10 tata. Naman pa sabat nga si top 1 na, namaday top 10. Okay, ngarod tayo inauna ngarod ganak yaw. Okay, nalalaing manin ha. Jesus apo, uri gayam na sapa kayo nga nagasawa kay ni Leia. Awang problema ka butag padpada kayo nga nagagat. Kaya nasingpet ka Adrian. Kawan sama ti mading abisyam. Naisungsungak kinitatang nga lumidok iti kada malam pagpaimas ti panangan tata. Ay, una lumidok lang barta ka kiti manday. Ala, so sobrang organisya ni Errol nga anak mo. Ay sus apo, no mapagbasam dahi iti kolehyo kina-agrikulturan to ti krusuna. Sigurado lakin ding isunto ti bangdad ken katiya do nga pamadayaw. Nga tata talagang dungdungwak dati anak ko nga ni Errol kapag nagagat di isang sangayin ti kinagagat na. Ohen Manong Nemy awan tinagbalin nga problema mi ti asawa. Sa lakas idi nga ibagbagada ang agbabawi kam to tanasapa kami nga nagasawa. Kasta kano ti mapaspasama ket dagiti masapa Manong Nemy nga agasawa. Apadan to agpimpinabasol, abi nga nga intaraynak, abi nga nga sinikugan na, napindas ko matibiyag ko nakaadalak, napindas ti pagtrabahuak. Kasta no kakit, panagap-apa dagiti agbababawi nga agasawa. Ngayon pulos Manong Nemy, nga saan kam ngagbabawi, iti asawak. Gabuto nagbalinak na singpet ka nagaget, kastamat ka na singpet ka nagaget ti asawak manong. Agramo meten dagiti duwang anak mi. Isong ako nami, nga awanin ti sa pulim mi pa kinihapot Diyos. Akang kanahin mi nga daw dawat. Asapay ko ma, tawan to di dumteng nga didigray ti biyag mi. Sapay ko ma. Uwain Manong Nemy kang kanayon kong idaw dawat nga sapay ko ma tawan ti dumteng nga alawig iti biyag mi iti pamilya. Numampay na sapa kami nga nagasawa kani Leia taadot mangibagbaga nga talagang dagiti ka numasapa nga agasawa ket agbababawid. Ngem saan? Impaneklek mi kani Leia. Iti likodan nga nasapa kami nga nagasawa nga naddaan ti duwang anak a babae ti inauna ken lalaki ti inaudi nga ni Errol Manong Nemy ket isut makatulong kanya iti taltalon ken nagraman metten ti panagtarak ken iti dingwen. Ket ni Matsusain ti makatulong iti inana ngagtagibalay Manong Nemy. Sa nasingpet na tudyo digiti anak mi manong nang naruna kini Errol. Tayo na kon Manong Nemy ni payan Errol ti dagdag kanyak no kasta ngayon kami ti taltalon. Kalisto kayo tang. Kalisto kayo. Ay, strabo ti anak ko. Iso pa yun ti dagdag kanyak. Talaga ba't nga galisto ak? Alisto kami na magnangam si ko. Wala tao bingka pa yun. Tarak na paragsit ka. Muna tao mo tayo na ya. Dito pa yung tawon ko. Git na beat pa yung nag-birthday ak. 9 years old ako pang. Apo, papang ba yun ha? Ampay lang anak. Tatang ko ng palaing kanya. Tayin tunog. Agraduar ni manang mo iti college sa sumarunukan tuwet.
Agad mabalintumot na na, mamangkin papang ti awak yu kada kami nga naghanak ka na kayo. Pabintasik to ti balay tayo, napintas lang aro din. Te palawa kanak padaklag to. Ori saan taon anak, tanto nag-asawa ka, mangipatakdar ka numitin di bukod mo nga balay. Nagbaling ka itong engineer, akit dakkel to lakit ti balay mo. Agricultural engineering ti kahit ko tang. Oma, agriculture engineering. Kahit kung ti gumatang tinalawang nga daga, nga developer, pagbalingak nga hasyenda. Opo, puta ambisyenda na ko na ya. Kahit mo ti agbaling hasyendero. Undang, opo na nagpintasan na ko no kasta. Adun to tarakin ko nga baka, kalding, baboy, manok, kenlames. Adan to farm ko. Adan to fish farm ko. Adan to pa'y hasyandak. Nalawang nga daga. Nga pagmulaan ka na kita'y agbunga prutas. Ano nga bunga prutas? Agbunga iti prutas nga kayo ko naman. Ay, untang. Isus ala. Alang. Alis to mga ratibag na. Dakiti mo doon eh. Nakaragragsag kami nga gama iti day nga aldaw manong. Uhen. Napang kami iti pagtatalunan tapnuwa. Agarado ak. Kahit napikit din tagsursurong agarado Manong Nemy ay na anak ko di mo pa kaya. Ubing ka pa'y unay. Kaya kundang. Alam lang sige mga rod. Alalak na baka guyod-guyod na kata baka ha. Oray painuang kayak nga og rin. Agarado ha. Nalalala. Mapilit ka. Kasta, amo man lang, mabuibuya kayo. Amo, kayak-kayak. Oray siyam lang titawan ko. Kayak tagarado. Minoy-buyak nga rin ti panagarado ti anak ko Manong Nemy. Kada kita himat lumabas ka na kami. Ay! Adrian! Ay, pare. Ba't barom ti pag-arado man? So, ayat agar-arado kit dahil baka. Kahit ko sa wanag, isumatin ti bang ugkor tabaka ang agar-arado. Iso dapat sumat nanti para araduam. Mapilit. Ay kayang-kaya na niya. Talagang laing natin anak mo. Iso sinusuruam ngamin nga dagos ka. Ubing pa unay kita sinusuruamon. Iso nagpilit kabsat. Iso nga bay aklat ta. Dakkel ti maitulong na kanya. Siyak ba't lahing Manong Nemy tinang ituloy nga mga rado iti pang tedmi ti anak ko. Iti marik na ka talaga. Listo ko mabanog. Nabanog ako tang. Ngayon nalawan tinaradok. Napinas ba't ba nagaradok tang? Alam mo anak. Agin na nakangarod ng agawid kanton. Ha? Gandang ta na Kung saan kita mapudutan anak. Ingka iapo rin di kita tatarakin ta. Ya? Inatupay painom mo na. Sige. Ang aluwada maan tapos nagbalasi mo ti kalsada. Undang, pagdanakin nyo. Amok man dito ko na dang stop, look and listen. Ate anak ko na namuna kit highway mo't nga rin dito pagdaam. Pagdanakin nyo tang. Ay, magtararamidek. Alawan anak. At sabi ko tama itultuloy mo. Anak ko, diba nagsingsingpet mo? Panaggagagit mo. Ay susapo. Alistot asenso tibiyag no kasto digiti anak. Managtulong da. Sinipsiputak Manong Nemy nga nagpamyanan ti anak ko. Intuloy ko nga rodan tinagarado Manong Nemy. Nagtalaga klatamat kan kuha na nagsipod ta talaga kaya na. Iti mangibayapon nga magpainom kadagiti tarakan mi Manong. Hanamat kad di mapagagadan ida at ado nga rod. Ang alisto nga kutkuti Manong. No, naghinat nga magmagnati baka akit talagang bautan na. Manong Nemy adangatan nasurok nga 30 minutos nga awan ti anak ko. Nga takastat kabayag na Manong Nemy kat talagang nalpas na paramid ko keng kuwana. Wan. Aging ka Manong Nemy nga nakangega kiting kanabraang kasla ada na disgrasya iti kalsada nagsiddo karak. Diyos ko, na disgrasya ng samatan nadungpar sama dyan di anak ko. Nakingigak ti kiss Manong Nemy. Ay! Ano yatin nyo? Ay! Nataysan! Diyos ko,
Ini bataklatan Manong Nemy ti panagar-aradok pinanawaklatan ti baka. Nga saan kon nga inikat Manong Nemy ti panagarhado na. Saan kon nga pinasuan pa'y Manong Nemy kay nagtartaraya kon nga napanti kalsada ti highway. Manong Nemy kay nakitak. Ay! Erol! Ti anak ko Manong Nemy inaudadali ti nga ti kalsada. Nga nadigusan iti bukod na kadaraw. Manong Nemy lalaki ti kinatahok nga kaglos-duyak maten. Agkutukot ni tumeng ko kadne matulidak maten. Nagsubli ti puot ko Manong Nemy at dan ti ambulansya at dan ti pulis. Inakop dan Manong Nemy ti bagi ti anak ko tapno itaray da ti ospital. Mamidlaing saktama na no. Anak na masama. Sa anak meten nga nakalugan iti ambulansya kabutay taray dan Manong. Inarayat dak nga anawa Manong Nemy ti panagulang-ulang ko aging gadimtengen dagiti agina nga Leia kini Susain. Anak na masama kini Erol. Anak na masama kini anak ta. Adrian, anak na masama kini Guana. Leia, nadungpar. Diyos ko, isalakan niyo kumati na uning anak me. Isarakan niyo ko man ni Errol, Diyos ko. Uwen Manong Nemy karkararag miya sabi ko mata makalasat ti anak mi. Ngam kasano nga makalasat kunada Manong. Tayo di, ako penda ket talaga nga awalen ti biyag na. Saanin ngo mang anges gabuti na karo anapasamag ken kuana. Natayen awanan ti lalaki nga anak mi ni Errol ti nakagagagat. Ti adot mang daydayo ken kuana iti kinagagat na iti likudan nga may sapay lang nga ubing Manong Nemy. Nagsakit, nakasaksakit, nagasasayam nga pagteng Manong Nemy. Tas sigun kadagiti nakasaksi. Wait. Saan kano nga tinaliyaw ni Errol ti panagbalasyo na ti kalsada ket ada nakapaspas nga ban Manong Nemy nga nakadungpar ken kuana. Nagpreno kanumet ti ban Manong Nemy nga gapu ti paspas na ken bigla nga ibabalasyo ti anak ko iti kalsada. Oren na ipreno na nga talaga nga nadungpar ti anak. Tinakasaksakit Manong Nemy. Naulod pa'y gapata simrek iti sigrok ti ban Manong Nemy ti anak mi. Iso nga uri na dalusahanin ti bagina makitam ti kado nga sugat iti rupa na. Nga nagasgas nga nayulod pa iti bagina Manong Nemy. Ay diyan nga saem nga papatay. Apay akas ken ni Errol nga nakasingsingped ken nakagagagat. Ti pakapasamakan ti kasdya nga naames nga aksidente. Kaya paganas ka na mapukami ti nauding anak mi. Apay. Kasanupay nga matungpal dara paapi man ti may sa ngobing. Apag balinan na iti masakbayan. Inalamat na abot Diyos ti pabulod ng abiyan. Kat nupay, iti aking kuko ti bahan Manong Nemy naggastos. Ti amin. Bayat ti panakaimansayag, aging kay ti panakaitabon ti bangkay ni Errol Manong Nemy. Ngam saan nga makaanay dayta nga mga up. Iti anyaman nga sa iti kaungan mi Manong Nemy. Siyak nga ama ni Leia nga ina. Kaya manang na ni Susain Manong Nemy. Kaya nagdadapay Manong Nemy ti kantidad ang kaslabayad ti biyag ti anak ko. Tapos ang kanon nga may pila pa iti darum. Wen Manong Nemy jak ko makayat nga pabayadan ti biyag ti anak ko. Adrian, saan nga ako nangabayad? Tibiyag ti anak ta, iti jahid akan tinad.
Ng tapno, saan lang ngayon nga matindog pa iti problema? Tanog, tuloy ti darom, naggastos ta. Hindi na pimpinas ngayon, nawanin ti darom, dadakkel ti maitulong, ti kwartang itad. Sa mga minapanunutin nga bayad ti bihag na nagtati amin. Baring na dan tumitla kasugat na. Dahil daw ta kinapa Diyos. Iso nga santalangin nga nagdadarom. Awatin mo ti kwarta. Mabalin mo dahit ang isalda, iti talon, nunay gatang ti daga. Tapno dama ko na nga bukod mo nga talon. Dagam ko marito nga pamagbagakeng ka, Adrian. Kastamat Manong Nemy ti pamagbaga, dagiti naganak kaniya. Uwen, kaya niya pa nga ron. Inawat mi nila kantidad sa anakas bahayad ti biyag, Daddy Errol. Kentap no awanin ti problema. Ang makatulong pa dita Manong Nemy. Manipod iti kwarta Manong Nemy, ngayon tadda kata kami. Tapos sahanan, nga may pila pa iti darom Manong Nemy. Iti kampusan to nga nakaitaniman ti anak mi. Sadya Manong Nemy. Nga patakder kami iti sa ala nga pansyon. Nudi kata balay ti pansyon. Wan. Iti pansyon, Daddy Errol Manong Nemy ket makasidag kalaeng numalokatam ti gate nga naaramid tapno ti kasta. Kaya napipintas, iti panagyan mi na mapami sa rungkaran ni Sona. Manong Nemy, kang kanayon kami nga sumarungkar. Na kami nga talo. Siya, Leia ang asawa, kinsusayin anak mi. Arig na Manong Nemy nga balbalunan mi akang kanayon ti anak mi. Dito'y kami payen, Manong Nemy nga merienda o numangan. Nga kasla, ibilibilang mi nga kasangsango mi ni Errol. Ibagmagatang arot kada kami. Eh na kasanong arot nga makapubuan kayo at ipapatay ti inauding anak yo. Pagbalin ninyo matang nga bakasyon nyo tutunggal lawas di napintas nga tanem na. Kahit may lang ipaniknik nga talaga. Nga ipatpatig mi unay isuna. Eh manatayan katatayan. Pakaragsakan ni Errol. Nukang kanay mga sarsarungkaran. Iso nga, alaala ka doon na. Talabit pa nga na tayo. Ito mo baybayag, may liwliwag yun tumatlang ti amin. Akit, mamalis siguro nga sayon to lang sa rungkaran no. Tiyempo ti piyesta di kiti binatayan ko nada. Nga maharig na Manong Nemy nabit pa nga pimbusa Daddy Errol. Kasta ti pangyarigan mi. Numampay adan ni Susain Manong Nemy ti higher grade. Nakumat si bibiyag met Daddy Errol Manong. At ako mamantin ti higher grade. Nalalayin ko mamanin Manong Nemy nga gasikaso ti taltalon. Agasem ti tawon na nga siyam naglaingan nga garado. Adot atiwan na nga agraep Manong Nemy. Adon ti atiwan na ti kinaalsto na nga agkutkuti. Uwain Manong, awanin na dirapahap na. Nga gumatang to kanot na lawang ang daga. Kalpasan na kat pagbalinan na nga asyenda. Ti harapahap ti anak ko. Nagbalin to kumanga mais sa nga asyendero. Malaman Manong Nemy, kastala ti biyag. At ang pagpatinggan na kunada. Dadyayin tinutuding nga panakaidep ti kandela ti biyag ti anak mi nga inaudi. Ti kakaiso na nga lalaking anak ko, Manong Nemy, anak mi. Iso numbeng unay nga awatin mi. Saan nga nagananak pa, ti asawak Manong Nemy, numampay-sampay nga nagmenopause, takayat ko kumamat nga masuktan ti lalaking anak Manong Nemy. Malang, amat pa nga nalado ti amin. Dumting to siguro ti talaga nga naikari, no danto pa kasukat, Daddy Errol, uno awanin. Manayan ko nami, di kakaisulaitan nga anak mi nga babae, anak singpet nga nalaing iti eskwela. Ay suntot mabalim mi pagpanakkel. Nagdakkala kawak no kasta nga dakti taltalon. Malaglagip ko lata ni Errol.
No da ko maita, Manong Nemy kat talagang alis to lang nga may ring pas na gini trabaho ti taltalon kan bangkag. Nagtultuloy ti kagat ko, Manong Nemy, ti taltalon kan bangkag, ka nagtultuloy ti nakpanagtarakan iti dingwan. Para iti panakaisagana, itirarad niya kamasakbayan, ti kakaiso ng anak mi. Kat sapay ko adan tumitlang gundaway, nga malitupan danyaman, ngayon kang panagladladingin. Dito nga rod, Manong Nemy, ti pakasalitaang, kadagyaman ak launay, iti anos mo nga nang ibasa, ken kastamat nga thank you, kini Manong Amante pagaragan, iti na panangisurat, kalpasan, ngayon nakinsalaysay kan ko ana. Sabi ko man, damat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padag nga dimeg. More power to your program, Manong, and God bless. Tuoy, nga rodagyaman nga pagayam mo, Adrian, iti Badok, Ilocos Norte,